Ghana for ewu a ACC nyina efridie fro oh Ghana for ewiase bibi nsikwa Ghana for mumo mpayo Ghana for mesi na ewiase bibi nyade ensikwa Ghana for mesi owusu bempa emra meyede emedine bo owusu bempa kan se bi Ghana for mesi ase owusu bempa asmo kano eno na yede ebem Ghana for mude mumyenkotie de owusu bempa e kan ya mumyenkotie wana bon se wiase no bibi nyere ensikwa owusu nyere ensikwa mumyenkotie onyame buafu. Say that again. Se Ghana for nim no mu san ma John Mahama be president bi ma enima be sisi Ghana no obi antimi tra Ghana mo pa mo date nto obi anyame reject no yen help no yem wa no. Can you believe say God is my witness? Between 4 and 5 mintiminda 4 a.m. and 5 a.m. Yes. Mitimisu ema Ghana. Why? God is my witness. Why? I'm in pain because onyankopon e wo pain mu ema Ghana for. Nam openi na former papa. Mese owusu bempa se ma oka no ene na ebe mu na Ghana for enya nwanwa DCC sisi ye stars fo nyina so ti Ghana for mpanimfo momfa mu nansi fom ye kam ka se ye diago momfa mu nansi fom na 2025 ye die mesi ye stars ene ye mpanimfo nyina ye dey esa eti se wugiri se ewiase no se bibi nsikwa meso se fansa ye dey back man so yes fansa back man so manya ya uwie bia prasa na no se me aso ye dey afolo me na wasa atras ye the we anim guase ye si tu papa ye die 2028 still possible. Yes, it's possible. God for na mo share amanensa aka se owusu bempa se mo kai no ni nyina yere abem. Yeah. The NDC for amemwa e wo mu se ade achi ese panyin emu a mpenifo se yede ye tigara for me se NDC for amemwa yi de every 1 minute bi ade panyin ba kwa yede afrim gara for enne ye koda sori ya ante asempa ye former first lady Nana Kwedu Adjuma Rollins Ghana for wakantinegu a emre aduane sija so Ghana for wakantinegu na me say amemwo we kwa de me trase dwen ho amentiase minim se musuo bi na chiri yi o se boni bi ne yadi o je yentiase ye mpedifo de anesa et Ghana for mpedifo mo fa mo nansi fom me say mentiase se every 1 minute bi na panya dey ewu minim se balako abayo se die yo minim de enti de pewu sa edi mpedifo e besremo mo fa mo nansi fom na de ekoso o man mu de adan minim se nyakopo abufuo ana aba Ghana fo so se de o edi mpedifo e besremo mo fa mo nansi fom pa na de ekoi de ne yere esoso ne ye ma abusuafo nyina yakọ yes ye ma abusuafo nyina yakọ omun kafra pa na wei wani aban omuteso yi aha agbo amunim say former first lady your friend Nana Adjuma Rollins here na wani aban yi wo manso aha ozomuzomute ti say adi ko mbe papa krampo ni Ghana for ti wodi ye ma abusuafo nyina yakọ eya mun kafra pa ye ma santeman so yakọ yes Minua bema wayosi. Yeso wo se yema His Excellency John Dramani Mahama another chance. Wayo politics obia obabia o kire na dwene ko. Se wo ye NDC ni nkire se wafom kwan ana why mistake Debbie. Me oba me fear especially me papa side NDC for those chen MPP. Sabi no nkire se sabi omunim ni omoye ni ono openo no na wayo tie me unua ajako meka ne se wo bra pani okodi MPP akidi onyaaye me kwaku abu aminim tie okọ akufu ado hokọ kan kire ne se odanase bebre se free secondary school policy a ne dana no se oba obeba ama nwisia ni nyanka a sabi sika samunti omuntimi nya kwan enko school no eso abamfaso amomo no odanase se otumi yeye wayo wanyini adwene dawitirim John Dramani Mahama eba 2024 no was 24-hour economy se ya bia nwuma ni bi na meni krom ha me kwaku abu aminim
na wunuanom wo fa asefo ye anesefo ne teacherfo a egum montene ye dede ne wayo kama omusu a omusu no kura nkoto sabi uye nyansafo a woda sumiye so dwene a wunuanom ne wo nananom wo fa asefo egum montene su aye adwuma abosome nwotwe ensia enkono de kwa afe ye wa abosome dumu na ye first a omusu no enka mo mawre ho a omudie enkoto na nka obeka sa nyansasem we unua pani hu se obebo ntoa eyi nanim beye campaign ema MPP aban ena obekire nie ntia oyi nanim bedi sa adwuma no because ajako minim se ajako anko school anko akiri enti se ajako ba abontene be kan sa nyansasem na ekire ba bia ofiri because na ompese mmofra ana enchirima eba ebefa anamo no ofa emu no suku anko suku anko akira unya adwuma ana utu kwan a ena hu nwuma sunya so mfaso enti unua no hunu saa no ma we nyina enu nti ena obeka ase oda kufu ado ase bebre se free secondary school policy oba otimi yeye wodi ye dabi 24-hour economy amonam dwom montene uni Christian Awini ebo ho dawuro no ene ye hunu free secondary school na uni Christian Awini bo ho dawuro se mo the private ones e be ka ho no ene base numu bia na ye free a na wunua no mo wo fa ase no mo enjoy no mo se nkwada no ntua ye nyina ye nim ne ye koso omu school placement ho nsem eni sika headmistress ne headmaster for gini sumase wayo wunim we nyina won na nwene ho wo a wanko suku a wo nya professional no utifie mi yatua wo kabosome tu beba abontena be kan kwase asem enya wo a wayo nya wo why enya wo a wonim wudi tworo no nurse ni ya adwuma bosome enkono de kwa afi yentua ne ka wo utifie unsi classroom da yetua wo kama wunya sika to aduane wo yere ne wo madi ebinim se omo hospital base omu nya sika ntua ada utility base omu nya sika ntua wo wote wo unsi classroom da degree bia ni we kura wo bosome som yetua wo ka enti John Dramani Mahama nko another extra ayi enya wo wayo nya wo na mo Ghana celebrity fo ne staff no eya amodwene se mo nko ana sabi ekomode mo a ewose mo voice out ma aban ni tie mu yade yenya nipa ne yeto oman no mo adwene mumu pii no mo adwene no Ghana staff fo siniyifo nsentwerofo Ghana celebrity fo me say mo ya mo adwene se mo nko ana sabi se komode mo a ewose aban no ehunu mo hawo sana mo adwene tie 80% of mo adwene no mo nko na sabi e wose mu usu a e wose aban ni tie because mo adwene ne se mo no oman no ekura mo enti wo baba out abekeka nsem hu no wayo unifo udi bem se wonsi classroom da na woje bosumi akatua na wonua aye adwuma abosumi dude kwa afe yentua ne ka ni wosi montene asesa ko gyan abonu komu sade sabi ninu ya kuma bia wani ni nkwa na amen ewuo na wo moti agu montene eye demonstration uni for udi bem ai because sabi wonya president ono wonwene nkonkan enwene sabi enwisia ni nyanka ho a oba besi wo mai so a wo sesa sikama nkwase yafo odikwa binum tesamo a monya adwuma ema wo mai no eni ntu beba se yensa ama na another extra time because okwa ebe hawo obi a wonko teacher training da na woji akatua nursing training wonko bi da woji akatua wonko secondary school da abosome so etua wokade how come say wo bom pa ese Mahama nko mane nsantena ban mo na mokatua beba me se mi obi kun na mi di akire mane hwe me made me mako school papa maame yare no antimi amfana nko hospital na nka usika hye obotom sengo ya so ati ase so ana obi awu efie na ase ye nto adaka nsiye no monto no ntwene bora so ana mutu bomfa ne nchem ene ade na nka yenki pusika no ana ye nya yie kese ye nya ntese de
sebe akora bi ewu ye pe form baby tutun fan she so but for dignity but ewu die ewu nko ade Yesu Kristo ana onya ne nipa efiri ho mi hu obi o wanya ne nipa biem today say you think fast nipa no na oba be ye adwuma am economy no a wo kan ya ba ho bra nyesa nipa no a ne nipa yi mu wawu o kofa hwan na mi wu ya kwaku mi wu ya nkamte ya wu ya nkate ya ka hwan na kanam street mi wo ye adwuma nipa ru wu ya ka hwan biem ana nke yede ne ye adwuma ebi wu die ba number no ne sa o hwe ewiase nyina e mo handle no yie death restructuring actually save Ghana. It is over to Dr. Tofosen. Honestly, let me tell you, ABA Udi Untiminka. But from a professional angle, yeah, wono. Me did this Moko economic management team. You tell the truth there. Who can do creno? Edichere. Etia no ma. Yet the foreign reserves no and community ayadeba konsaka no. Ye save more at the guho at the building foreign reserves to protect the city. And a gold for oil so buy and so from 8.7 a free time Ghana nya brofro kura ho ne bika ho Ghana be wiase na the gold reserve ye 8.7 tons. Abano ko so mu by the close of 2024 no ya hit 30 tons. It was even more. And they building reserves. Yehu say, since when na Ghana yehu say America no money other countries no a warm protect warm currencies no any other countries no warm building reserves ya bi ni aso atiase and they are protecting warm musika no. Enya na na do adan kwakufu ado penso and ye be so serious to intensify it. And yehu say ni enim banana ha be start here etibrebia na currency depreciate ni abesu na abeya ni abesu etisidi na ho odin ni nyina no eho enu nya ya wode ye dai unya ya wodi free afa ye yi bounce na no Bank of Ghana etimetweba ai wo mo tweba sa na sotia na sidi no ehwan sotia na sidi na ho odin no na sa apem kofom America economy ni pushi kosoro kakra bi na dollar ni nya hoden na pim sidi ni twede na sidi no so ate abafom sa dynamics no na sese ye wom sese ye enti na enka ye gi ye bosia ho nsi ho ni ye tua principal payments ya minua enki ye ni bosome ana se even bosome be mienu ana se yikura no na bosome kura foreign reserves so kieni bi kasana nke beto sidi no ebeto dollar no sana nke beto no ka bibi wo kura nke ho be kwatwe ka ho be yeden and full enough about we hu ya despite the okika keka no in spite of the okika keka no war campaign grounds no obe hu reality no was no yes sir si ato abana ma na wie untimi nche no untimi ntu no ya so any in eti da be na doctor to force obeko akọ renegotiate IMF conditionalities no so that is the case eti abamba akonokra de wanya de Ghanaians no and American say in-depth knowledge of you know MPP so I know there yantimi anton and yamana kese and economic front no language you know ne nipa ni bebre ni nimu a onu mutimi ton what you say and I internal you know now say internal ni enso ye ka wom na fe kura ye nkrofo bi we ne so ye sidi mezaya and was you eso explaining no de me ma explaining no na wo sam mom edi twa obi adapa what you say san ye ma miensa we debt restructuring free education there Dr. Matthew Poku Prempe and Dr. Aduchum Emma no eba ye
And then the health ministry, any aban no, the handling of COVID. Adia me bo aban no abaso papa. Na just a road construction no money adia. On just say no a eniema no ejeje kwa yini saa no. Road construction no kra no intensity no unhunu bia. Unhunu we. Unhunu say. Say the fear when na ma inflation no e sha ase e bebe form kakra ma yenia because currency no war reserves depreciation no sort into obi ka say they say yes dollar no safe e be form abedru say nansen me de mania to form a steady niema hu say mahama pa Ghana for baby mahama dem koyo dem koyo waye madoa o na kanya sa menti niema bi ase ene sen Kufuado obey president na the key adie pay dan no free education 8 months no the free education aba eye adwuma Mahama so no adie dan no pa 24 economy Mahama be the president 9 months ni o 24 economy o enkukon kitinkiti o tese uhuhe bibia nkoso Ghana ho enye maboa na enye boa din sa na tie enso Ghana fo akoma no atum mama baby akwa de why Ghana fo na minni baby kro akwoye Galamsey I'm sorry no akwachi wuntumi na ye kan wuntumi ono ye Galamsey wo Ghana nyina every time mo betena aban yi so akonya we so musizi mo stop it wuntumi from mining mo seize in account mo freeze in account nyina no Galamsey no ajai se kra na aye worse enti dem mo ye no enim guase na mo de ma mo ho because they say any well meaning Ghanaian awodwini bia no ebe hu se de mo ye no aye se ye fa bibi embe kataso diversionary tactics but it is not going to hold any water because Ghana for hunu say mo betena aban iso no mo betena akonya iso no Galamsey no asay kra as say de agensemu wuntumi amakochi no mo che no the 50 da mo che no Galamsey na bafom emba fom Ghana ni bia nim sa de we eti de mo ye no say asem no sorry a na makochi wuntumi na che say attention no akọ wuntumi so no attention we say attention bia anko wuntumi so biem because enim say mo nkrofo na hyemu a omo ye Galamsey no Attorney General I direct Iroko say on investigate Yamin ene mo third vice chairman akosi say wuntumi ono nko ana ye Galamsey e wo Ghana nyina na yenim say mo MPs eye bi ayo win as ahemfo mo ahemfo crampa ba out ase oye Galamsey nto matwa nasu e ba sa President Mahama wama no position sa mo akoye obonwumi ne yere yi oye Galamsey was on the starting free in Krabim at the age of 9 no oye MP or parliament this year obi anim so oye Galamsey so why are you not arresting those people na mo sorry amod money akoso wuntumi so 3 years ni ye on mining ye mo ba ye nso no mo seize ne mo agene license free ni nsemu mo freezing account nyina enso na 10 months ni Galamsey no kwa na ekoso enene 10 months pepe mo betena so Galamsey na say ya kan ya makofa wuntumi ya nya modai munchi wuntumi pa mo mfa ne nhyemu mo pa mo mfa ne nhyemu Ghana ni bia nim say enye wuntumi ena ya Galamsey wo Ghana kro ni nyina mu mo nkrofo no ena eye na wo ye friends selective justice o peke wuntumi ono kwa nipa o ya Galamsey wuntumi onye Galamsey obi anim say even samra boy a mo kan mo na mo man license moi NDC for na mo man license time am wo power chese mo de mani asi ne so saa yes so any illegality be or ye bibia anya that is fine but the mo ye no Ghana ni bia odweno no be hu say oh yeah mo he de o mo ye as if say wuntumi na ye Galamsey wo Ghana kro ba bia mo che no e de no ko hie mu no Galamsey na jai ye jai
Musi license no galamsey ne jaye enjai. Munim President Mahama wunim me say se wunye enabler of galamsey gold board no wo set it up no hefa no munyo gold free. These are the questions that some of us have been asking you because me de nyame nwanwa because you hear me the press no wan kasa obi wa no kan ye say ye buy no o ta che say when age gold board I exported $6 billion worth of $6 billion. Baba ne say na obetumi agai obetumi akwenti agalamsey untumi because how na wunya gold